Oңolu niyetinde uğaylı. Tazalanı niyetinde uğaylı. Ahiretli kuru niyetinde uğaylı. Allah'ını tanı niyetinde uğaylı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sizlere bizlerge bir hadisi bütkül dünyadan kımbat. Bir hadisi bardık adamzatқа gerek. Dünyasına dağı, ahiretine dağı. Peygamberimizin söylediğini vahiy olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dilinden çıkan berekeli sözler, denesinden çıkan berekeli amaldar, bu adamın yaşasın nurlay, kabrin nurlay, ahiretin nurlay. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizden öyle peygamber emas tuğanda. Adaşık kalmaydı. Bizim peygamberimiz bağırdık peygamberlerin peygamberi. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bağırdık peygamberlerin peygamberi. Adam atanın da peygamberi. Nuh peygamberin de peygamberi. İbrahim peygamber. Musa peygamber. İsa peygamberin de peygamber. Biz sıyımıktan ayrı. Uşunday peygamberin ümmeti olmalarımızga biz sıyımıktan ayrı. Biz Allah Teala'ga şükür getireydi. Kur'an'da Allah Subhanahu ve Teala 5. cıtı aytdı. Erkek degen gayratlı bolup, Müslüman degen gayratlı bolup, Müslüman degen uyaktı bolup, başka birinin kelinin kızın karabay, özünün ayalın kızların başkana karatpay. Buna erkek degen bundan namuslu olur. Şu hareket kılıp demeye hoş geldin elhamdülillah. Allah Teala bekar etkan emas, Peygamber bekar etkan emas. Bunun arkasında jamanlıklar jaman tuğanlar. Göğü ölüm menen bitedi, açık aytıp koyuyor. Bugün bu çoğuk emas. Bugün bolup atkan okuyaga barыңızдар эле кабардарсыздар. Ошон үчүн бекер эле Пайгамбарыбыз өтө мээримдүү, өтө ырайымдуу. Бизге ырайымдуулук кылып айткан ушу жолдун бардыгынчы. Арак кой эми алы. Арактын жамандыгы мынау жетиштүү. Эң акылдуу адам эң акмак болуп калат да, бүттү. Адамдын эң улуу баалуулугу, касиети акылда. Ошо акылды талкалаган нерсени сиз дос кылып алдыңыз. Мен сіздерге айтайын татыр, кейін сұраулар анша мәнелі бару мәнесі жоқ білмеймін, ұшқа тоқтап қойып. Уғаныңыз туған. Арақ, арапша хамыр деп қойып. Мұхамаратын ақыл деген сөзден шыққан. Бұның мәнесі ақылды жауап қалады деген сөз. Туған, инсан совсем алсыз. Бірақ инсанда ақыл Алла берді ұшыны. Не қылып қойды? Аюны велосипед айдатып қойды. Тұра бұл? Жыланды билетіп қойды. Бұл қайсы күтіп берді бұны? Кішкентай бала чоң пилді қалаған жаққа іштеп береді. Ақыл. Алла егерде ушул ақыл талқаланса, сіз несіз анда? Ошо ақылды талқалай тұрған не екен? Арақ. Ана ошо арақты дос қылған менен сіз дос боласыз. Бұрынғы заманда аулияларға анша-мұнша шайтан көрініп қалды. Bir avliyaga Bani İsrail'den şeytan görünüp kalıp aytты. Qanday жақшы, Avliya so'rab berdi. Buni adamlardan kimisi yaxshi ko'rasin o'zi desa, 3 turli odamni yaxshi ko'raman. Kimisi sening do'storing desa, 3 turli odam mening do'stim. Kim desa, aroq ichgan birinchisi. Ikkinchisi sara, uchinchisi tez açısı keladi. Ushul mening do'storim deb. Sarani tushunasiz, Baxil. Üçüncüsü tez açısı gelip de Bolar açısı gelip uruş dedi. Apası men uruş dedi, ayağım men uruş dedi, dostu men uruş dedi, koşnası men uruş dedi, bana men uruşa verip de açısı tez gelip de. Uşlar benim dostlarım dep yaşaydı. Biroq buna 3 sıfat birode birikip ketkende Göğünçö. Biri mas bolsa al Göğünçö mına çeçek ekenge maslar bilesen. Göğünlerini dele veriyor, çöntük akçasını dele veriyor. Alıp gel, bunu alıp gel. Göğü içmegen al saran болады дейді. Şunday дағы бар. Бірақ шайтан айтады, келді. Кимде ушу үчөөдөн бир. Мен сұрамтырмын үчөөдө. Мен өзім больницада иштейм. Күйөө Москвага барып иштеп келем. Ал Россияга кеткенде мен де 4 күнүнө кетем. Келгенде келем. Ортада 2 балабыз бар. Мындан 3 жыл мурун телефон